Indian polity gi makha chatharak pasaruk wena ngasi gi poribu topic sina Supreme Court. Ada ngasi gi Supreme Court ki le topic se holding gi mamang dana habadi Supreme Court ki magi history da haptang sase bhai di background da ko kamaina la khiba no habado adum tang haifetang yeng se ba khoi ihan hana Supreme Court se 1773 da ko 1773 की चार्टर एक्ट से सिगी मखादा इंडिया दी हाना हाना सुप्रीम कोर्ट से लाएबा को कदाइदा कलकत्ता दा सुप्रीम कोर्ट से हाना हाना 1773 दा लाए जज क्या लाएबा जज अहुम जिदा अमदी चीफ जस्टिस नेबा सी लाए सिगी यामना कनो हारगना सिगी सुप्रीम कोर्ट से ना कदोगे हम तमदा रॉबर्ट क्लाइव हाइब नुपासे माजे खैगे करप्शन की चार्ज पीखिबा कनो कोनेबको अदुगा सिदा लाइबा सुप्रीम कोर्ट से सिजिना मु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाइब नतेबा चुमनगी कोर्ट की बॉडी गु ममिंग अमा खतने मंगला लाइजे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाइजे को हादि हजिक लाइबा सुप्रीम कोर्ट सिना ऑफ इंडिया हाइबने सिदा रिजिना इन इंडिया हाइबने बको अदुगा सिला मतुंग सिदा मु 18 सी की कनो से 1773 की सुप्रीम कोर्ट से सी कलकत्ता दा ओरगा अदे अतोप प्रोविंस में हाइदि मद्रास बॉम्बे दसु मगी सुप्रीम कोर्ट से लाइरे को हाइदि प्रोविंस मागी प्रोविंस अहुम से सेजु लेजरेबो अदगी स्माइसुम लाकपसिना ने 1861 दा 1861 सिदा हाई कोर्ट बिल अमा पास हाई कोर्ट बिल अमा मुलायबा सिदा को सिगी हाई कोर्ट से लाकपदगी दी मसाइगी सिगी सुप्रीम कोर्ट से सिजे मांगरेबा सुप्रीम कोर्ट के महूत से सिगी हाई कोर्ट सिना सिल्लेबा हाई कोर्ट से याना डिस्टिंग ओइबा मागी कैरेक्टर खरा माना फंक्शन तौरगा लाए को हाबदी 1861 दगिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सिगी बिल सिगी एक्ट से पास तौद्रिबौ से सिगी हाई कोर्ट सिना याना डिस्टिंग ओइबा कोइगी फंक्शन में तौरगा लाएबा अदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सिदगी मु हाई कोर्ट से मु मांगहनग्रेबा सिदा मु करी मु लागे मतमदा फेडरल कोर्ट अमा मु लाएबा सिदा मु को फेडरल कोर्ट अमा मु लाएबा को 1773 दा फॉर्म तौबा सुप्रीम कोर्ट से 1861 दा हाई कोर्ट लाकपदगी मांगखरे अदे मु 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सिदगी मु हाई कनो से हाई कोर्ट से मांगखरगा फेडरल कोर्ट अमा मुलायबा अदा सिदा मु क्वेश्चन मा हंगेबा फेडरल कोर्ट सिना हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ना हंगेबा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हाइतारगदी करिगुम्बा कोर्ट अमा करिगुम्बा कोई पार्टिकुलर कोर्ट अमा सिना ने पिरकपा जजमेंट जे अखोइना पेन रे खलाजे नत्रगना आर्बिट्ररी की वर्क अमा उरे खलाजेबा को मिसा मे खाइ नाय की नेपोटिज्म गुम्बा की पोरम उरे खलाजेबा अ तारगदी अदुगुम्बा जजमेंट दो अखोइना हायर कोर्ट अमा पुरगो सपियायबा अदु हायर कोर्ट तो पुरगा मागे जजमेंट जे पेन दे अदु अमतंग यंगबियोना कोर्ट ऑफ अपील से सिना हाईएस्ट कोर्ट से मंगोंदगी हेन चावबा कोर्ट से लेत्रबाय तागदी लेयेबा सिदा मु फेडरल कोर्ट से सुमनगी खोई हाई कोर्ट की कोर्ट से असिगुम्बनेबा अदो माय पावर सिना प्रोविंस अमसुंग नसागी फेडरल कनो से प्रोविंस सिंग जिगा अदगी फेडरल कांगबु सिंग जिगा ने मैबानी की मरक्ता कन्फ्लिक्ट थोपम मतम से सिदैदा माना खोई ट्रायल तो वानेबा अद माय मथक्ता मसु लेयेबा हाइबदी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील लेयेबा अदो कना तागदी ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल लना को हदादी एंतारे को 1773 दा सुप्रीम कोर्ट फॉर्म तौरकपनी 1861 दा सुप्रीम कोर्ट से मांगहनग्रगा हाई कोर्ट अमु सिंजले अदगी 1935 दा हाई कोर्ट से मांगहनग्रगा फेडरल कोर्ट अमु लाय फेडरल कोर्ट सिना अमु सिमतन मोरिजे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ला हारगदी नते कै लैरी ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल लैरीबा अदु तारगदी सिदैदा मते अमा लोरे को सुप्रीम कोर्ट की मागी हिस्ट्री मागी बैकग्राउंड मते अमा लोरे ला सेमु अदगी इंडिपेंडेंस मतम यावरेबा लान थेंगनरे म्याम फ्रीडम फाइटर म्याम अमा लीडर म्याम अमा सोनखरे अदगी इंडिपेंडेंस रक मतम सिदा अमु खन्नरेबा को अखोइ जे सिगी कोर्ट सिस्टम दुम चनरकद्रा को सी चना तारगना ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल जिना कमाई तौबा हारे सिदे मोय मेनली ब्रिटिश खैनेबा को हन्नक मतम सिदा खोइगी कॉन्स्टिट्यूएंट constitution maker hai tare constituent assembly jing jigi mina
ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯪꯅꯔꯦꯕ USA ꯁꯨ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯔꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ USA ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯕꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯪꯉꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ USA ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯗꯕꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯣꯈꯩꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯖꯨꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣ ꯂꯩꯖꯩꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯐꯦꯗꯔꯦल ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯪꯅꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ 1935 ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯛ 1935ꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯄꯤꯜꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯩꯔꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯂꯧꯔꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ 1861ꯗꯁꯨ ꯕꯤꯜ ꯂꯩꯒꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯥꯏ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗ 3 ꯇꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯦ 3 ꯇꯥꯌꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ USAꯒꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯗꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤꯁꯨꯅꯦ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯂꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯜ ꯑꯦꯟ ꯚꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 124ꯗꯒꯤꯅ 147 ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯔꯠ 5ꯇ ꯌꯥꯎꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯞꯇꯔꯅ 6ꯇ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 124ꯗꯒꯤꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 147ꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯔꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯅ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯏꯅꯦꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 28 1950 28 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 1950ꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯁ 10 ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯤꯞ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯖꯁꯁꯦ 10 ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 1935ꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯄꯤꯜꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 124ꯗ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯔꯦ
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯁ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯁꯨꯝ ꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯀꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट बिल से सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट बिल से 2019 सिगी बिल जिना सुप्रीम कोर्ट की जज मसिंग से हाना क्या लेरंबा 30 लेरंबने अदुगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यावरागा 31 लेरंबने को अदो हजिकना सिगी बिल जिगी मतुंगिना 2019 एमेंड तौखिबा सिगी बिल जिगी मतुंगिना हजिना जस्ट अहुम हापसलागा 33 प्लस 1 यारगा हजिकना 34 ले को 34 जस्ट ले हजिको कना यारगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यारगा अदगी हजिकी कनोना सिजी आज कनान ओइरी शरद ए बोबदे माय माना कना ओरमी रंजन गोगोई अदुगा कनोसे सुप्रीम कोर्ट की जज से कना अपॉइंट तौगे मतम प्रेसिडेंट अपॉइंट तौवेबा कमाइना अपॉइंट तौगे तारगदी माना सीजीआई जे तानरा मतुंगदा नत्रगना माना हाई कोर्ट की जज सिंग जे तानरागा माना दरकार ओइने खजबजिंग तो तानरागा अपॉइंट तौगदमनेबा अदसिदा सागी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन अमा हाइबजे आर्टिकल सिदा मोइना मारि येनारेबा हाइबदी CGI की कंसल्टेशन है CGI ने पीबे रिकमेंडेशन से दमुक तौगदोरब्रा को नत्रगना माना हाइबजे जस्ट खोगी आइडिया एक्सचेंज तौबगी वारा हमा केस अमा तोखनारेबको अदुना सी केस त केस अहुम लेबा सिदा केस तो ममिंग हारके मरो बिदन पोन हापके अहानबा केसिना फर्स्ट जज केस को 1983 दा सेकेंड जज केसिना 1992 दा थर्ड जज केसिना 1998 यान मरु ओइजे सि मरु ओइ अमसिदि पानुगु मरु ओइदे सिदा मारे येनरे थर्ड की जज सिदा केसिदा करी जजमेंट पिरगे हा मतमदा सुप्रीम कोर्ट की जज एक्सेप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नतब जज सिंह खनबा मतमदा कॉलेजियम अमन हाइबदि प्लुरलिटी द सनागने हाइरेबा हाइबदि कॉलेजियम अमगी मतुंगिना सकने हाइरेबा अदुना कॉन्स्टिट्यूशन इहान हाना कॉलेजियम हाइबगी वर्ड से सिगी पोते मुथोलेबा को अदुना कॉलेजियम हाइबजे केमा हाइतारगदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाइरे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज सिगी सीनियर मोस्ट जज मरी से मा यावबो बॉडी जे सिगी बॉडी जिबु कॉलेजियम गावेबा को सिदा अमा मुक पिरामेबा सिदा जज मरी यावदमनेबा जज मरी जिदा करिगुम्बा जज अनीना एडवर्स ओपिनियन पिरेबा हाइबदी पार्टिकुलर मोन अपॉइंट तौजना हाइनरिबा जज तुगी मायोक्ता जज अनी मना पामदब नत्रगना एडवर्स ओपिनियन हम पिरक तारगदी अदुगुम्बा रिकमेंडेशन दो सीजीआई ना रिकमेंडेशन की थाबजे यादेबा को अदुदो सिगी थर्ड 1998 से सिगी थर्ड जज केस से सिगी थोलकपनेबा अदुदगी मु सिदा लेरे अदगी मु सिगी कॉलेजियम सिस्टम जे सिदा सुम चनारागा लाएबा सुम चनारागा लाकपसिना 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोविजन ऑप्शन कमाइना NGAC नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट है नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट से सिगी कॉलेजियम की महत्ता हाइदिंग साइगी सी कॉलेजियम लेजरम से सिगी महत्ता नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट से माना महत्व सिलनेना सिगी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से माना पास तौसलेबा प्रेसिडेंट असेंबली सलेबा अदुगा हाइरिबा सिगी NGAC जे कना कना यावगा है मतंदने कोई लॉ मिनिस्टर है तारे लॉ मिनिस्टर यावनी प्लस मा सिदा एक्स ऑफिसर चेयरमैन यावनी अदगी ब्यूरोक्रेट यावनी एग्जीक्यूटिव के परमानेंट दगी ना हौरागा नॉन परमानेंट की एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंग जे लो यावसलेबा अतारगदी सिदा अखोइना मा थोलेको
Indian Constitution the basic structure na miyawrise 1973 the Kesavananda Bharti case the basic structure na ma palamise sida da kaya ham tamda para kano judiciary ki magi independent oi base masu basic structure singe bako adu taragadi NGSC haiba body jina Supreme Court ki just khanjale ko adigi mangona kana kana yawre permanent amasung non permanent executive yawre eba adu wai taragadi swai jida question ama arise tawsaleba haibadi Supreme Court se haidi judiciary system se independent oiraktreba haibadi executive ki authority da chalakpo mu tholego sigi body jina haibadi mangonda executive ki amasung permanent amasung non permanent executive member myam yawsala abnina judiciary ji independent oiraktreba aduna maram oiraga constitutional bench samana ne hairiba sigi NGSC je sije non constitutional oi basic structure gi mayok te lei haidana maje null vote ina harga maje kaktat khreba ko si kaktat khebadagi hojik chatnari ba pose kaisana ba third just case na pirambar rai se haide collegium gi system je sidum chatnari yeba ko adagi mo sida ama mo ha sida question ma mo thole sida mo sida just ki lore ko yamna maru ori je Supreme Court ke chief justice na mo kamai ta gai ta ga de ma se CJI se ma su Supreme Court ke just ka sama ne ada mana power se hen be wa ne ba ma gi role khale yamna maru ba role da haraga na laiba case se ka laiba case se karam ba just pi gani ko adu ga atopa mana constitutional bench na ma phammi se ai de just mangana saba tayo saba phammi je kana gi karam ba just how constitutional bench se semgani haibaje mana decide torokane ko adi mai roster myam se mana semakane ada masi yan maru egam lawre ko haibadi particular law mana pamja ba just dum pido ne aduna CGI appoint to ba haibaje ko gi political party sing haide political scenario se yan maru ba ma lawre ba aduna maram moiraga politicize to ba hore ba 1973 bokta haiding as haigi 1950 je 28 January 1950 dagina 1973 bokta CGI appoint to ramba je senior most just khalame ko senior most just khalame si appoint to rak pasida adu dagi 1973 si yana sathi ba adubu just CGI je appoint anirak appoint to bojina ne I will 1973 da maga 1977 da maga sigi ruja thugai re kamana da 1973 da ne sida MN Rayana ma se CGI appoint to sale ko kamaina magi mathakta ne just ahum lai ri ba haibadi hierarchy da sida just am laire MN rose na sida lai ne ko haibadi magi mathakta senior most just ahum lai ri haibani ba mana Supreme Court just magi Supreme Court ki CGI oibagi tam se am watli bane ba ko adu ma je 1973 da ne Supreme Court ki just Supreme Court ki Chief Justice khanjal le ba sigi just ahum je ka da kan thomin hai ta ga di 1973 da pan Prime Minister je Srimati Indira Gandhi ne ba ko Indira Gandhi jina 1973 da yamna power body enga sa haibado Kesavananda Bharti case the basic structure na puthora ise si je government gi against ne haibadi government gi against the prokpa judgment ne bago adu gi Kesavananda Bharti gi judgment piri ba just se si gi ahum ji yawe ko si gi ahum ji yaw ni na plus 1973 mo political scenario myam na ko sin hayeng history dum history gi portion da dum hairake adumaya lelinge ma tu da mana sida pining da bagi MN reje pukhalaga mana sija ja hapsan gi bane ba adage si emergency manung ni 1977 da mu 1977 ji da mu ka ga matam da sida ju same scenario je tawre ba ko sida na MU back se sije hapsale ba mu ko case sama nei ko sidana mung kain hai ta ga di ADM Mazumdar case da
ko ADM ajumda kesida ngasai magi matata laiba seniority just to aduduna minority gi da government gi against the mana judgment pi bai ta ne kham aduduna maram moraga MU back se mo hapsal leba adu taragadi ngasai gi seniority khanbadu gi seniority senior just khanbadu da khoi gi motion ba hore ko sida aduna second just se 1992 gi sigi second just se second ani sob judgment je sida kai haga matam da supreme current chief justice of India se mana khalang madam ni na haire ba kamaina hojik laiba chief justice of India se mana magi matam se loidoroi haba matam do aduda khoi gi law minister haitare srimada khoi gi Sri Ravi Shankar je mana mongonda haya nebo nange tamse loidore nange senamo sama khalamona haya nebo ko seri political khut amda thinjala roi ko CGI ni mana khalak to je CGI jina mage next CGI se seniority da yanga ne mana hapam do nebo ko adagadi magi matam haide current chief justice of India gi matam se loijingai da magi mathang da leiba CGI do khangaba ne adagi sigi process ta lak taragadi magi mathang kana oigada ge habdu ju mo khangaba ne habdi supreme court ki seniority da hojik oriba sarat above je ma 2013 da ma supreme court ki just oirak bane adagi mu Ravi Shankar haide law minister jina mu mana prime minister da pirani prime minister na mu president da pirani na president na magi hand aduga magi makuna sign tauba plus magi seal yawba je mana appoint tawtu neba aduga cs appoint tawr neba habdi yan tawba jike do habdi chief justice of India khanba je current CGI duna magi senior most just to malo jinga tamda dum khalamadaba neba ko adu dumaina khalani sijika lakwa second judgment dei lakwa aduga supplement da article 141 da kai hanan ga matam da supreme court ki any law se supreme court na piba any judgment kumba supreme court na piba any law se whole over India je sida sana ga ne habdi kai ga manghe supreme court na judgment am pire khala jeba judgment the particular law ma puthoga haire khala jeba natraga na ruling ma pire khala jeba adu gumba ruling do entire koi gi India hai ba jaga ji gi entire corner se sida loimak chana ga ne aduna article 141 na yauri se hayang sigi su mathang da mu sandona mu hairake ngasi leje appointment loikhre adagi amatang haram ge ngasi sida seniority nam haibdo ngasi sigi seniority gi tam se kamaina khanga da ga sahi da khanbra nateba sahi da haibadi mana ahanni mana atombani habagi wakhanda nateba ko si khala to je judge sida haidi supreme court sida ne thabak torok pase kanan hena yamge habdo ada khala kanebo mana sahi yamam da ya khangde adubu supreme court ta khwaidagi thabak yamna torok pa mi do aduna seniority da lakanebo sahi da laoyeba ko habadi magi masagi sahi do ada laoyeba thabak tobugi sahi da lakaneba aduga nore kano ya ibat wat pa mali fare mathang ngase sini ngasi class do ngasi gi lesson je kamdaw habadu su comment do thambiramo adu gyan tahawdo yawra gadi tahawrebum ba jaga do adu su comment do thambiramo habadi siri just outline ni makha ba class mari lakhini adu zum koi hapsalake aduga akhona description da piri ba larising do adu yamna recommended over habadi yamna sangdaba yadraba darkar oiba larik khaini ado yaragadi adu loiga pabiro aduga ngasi notification tholakre handaki prelims ki exam October date 4 da tarni aduga mains kina January ki date 8 tarni matam siamna lei haibam leiba manbagi wani laitabu gumbani amna study plan do amu change tobiro haibadi prelims amasung mains kani marakta gap se yamna laitaba mali aduna hayeng mains ni real exam je mains ta horagadi pai laite aduna kan hona biro thank you